Ja sam novinar. A gdje su ostali? Gore? Otiši da biđu, sad će da dođu. Sad će da dođu, može da se čeka. Sa čekaj imamo možda i komentar. Izvemte se možda i komentar ne nam. Dragi prijatelji, dragi zečarci, evo u Fruškogorskoj ulici trenutno je skidanje kablova internet provajdera Jotel, kako su nam ljudi kazali, zajedno EPS i kako je MTS ili Telekom? Telekom, to je to. Telekom zajedno, navodno da Jotel nije platio zakup i zbog toga se uklanjaju kablovi sa bandera EPS-ovih uz asistenciju radnika Telekoma i MTS-a. Ja ću vas samo podsjetiti da je, samo ću vas podsjetiti jednu stvar, da je Jotel jedan od retkih operatera koji emituje N1 televiziju, pa vi razmislite da li to ima veze sa tim i da li se zbog toga sada uklanjaju ovi kablovi. Opet ću vam reći, tu su i radnici Jotela, radnici EPS-a, ovo je korpa u čiju asistenciju moraju radnici Jotela sami da uklone, pošto ima mnogo, kao što vidite, kablova i oni ne znaju. Da. Pitali smo radnike Jotela, ne želi niko ništa da priča, mislim nemaju verovatno dozvolu da pričaju, a uklanjanje. Se ovo samo u ovoj ulici radi ili svuda, bukvalno, da ima mreža Jotel? Svuda, ceo grad. Znači, uklonit će se bukvalno Jotel televizija iz celog grada. To se nedavno dogodilo i u Nišu. Samo ću da vas podsjetim da je to jedna od retkih televizija, odnosno operater koji ima N1 televiziju, pa vidite u kakvom mraku nas Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka nakon ovoga vodi. Tako da ljudi, znači to bukvalno ide ceo grad, Jotel će. I šta da ljudi koji imaju... Neću da imaju više. Znači Jotel, kao ljudi, radnici Jotela kažu da neće biti Jotela nakon ovog, pošto je naređeno da se iz celog grada. Međutim, vi imate vaše bandere koliko ja znam. Pa to ne mogu da diraju. Znači oni gde imaju njihove bandere, to je Varšavska ulica, konkretno kod mene, centar grada, da to ljudi neće imati problem. Međutim, ovi ljudi na periferiji koji su, bit će uklonjeni sa EPS-ovih stubova uz asistenciju Telekoma i MTS-a, kako su mi kazali ovde. Evo tu su ljudi da pomognu iz Jotela, tako im je naređeno i to mora da radi. Nakon gašenja kablovske televizije Zaječar, koja je 20, skoro 30 godina radila, Zaječarci su ostali bez N1 televizije, bez Nove S. Sada nakon uklanjanja Jotela, Zaječar će zavladati mrak. Totalni, imat ćete samo da gledate režimske televizije, Happy, Pink, Informer, Kurir i ostale medijske kanale koji, pored toga što imaju i TV signal, imaju i svoje izdanja papirnata, u listu i rolni, Kurir, Informer i ostala, da ne kažem šta. Možeš samo da mi otvoriš da pokažem kablove samo koje je unutra, neću TV lice, nego samo kablove da ljudi... Nemam mnogo kablova, kablovi smo... Gde su stavio kablove? Imam nešto malo kablova, da li to je? Evo dole kutija, dole sečana, ima na dole kutija. Da, evo vidite da im je naređeno da si seku kutije. Da. Znači, nastavit će se Fruškogorska, onda kasnije i druga. Ovo smo krenuli. Da. Fruškogorska, sad idemo na gore, ova poprečna ulica, sve se seče. Znači, seče se sve i ova ulica. Kako zove ta ulica? Sad će da vidimo kako se zove.
Zamolio bih sve sugrađane da podele ovaj video kako bi što više Zaječaraca vidjelo šta se trenutno u Zaječaru dešava. Kako se zove ulica ovdje? Kako je ulica? Ovo, Dinamo se. Eto, i tu će se seći isto i nastavlja se dalje. Pošto je i Kuća slobodnih medija i Glas Zaječara korisnik Jotelovog interneta, ne znam da li će se centar seći tamo 22. decembar, s obzirom da mi sutra treba da radimo uživo prenos protesta, ne znam kako ćemo to izvesti, ali evo i ljudi nam potvrđuju da će i tamo biti isključeno. Tako da će ljudi koji imaju Jotel verovatno, najverovatnije prema rečima radnika, ostati bez signala i bez interneta. Toliko ljudi za sada, pozdrav veliki.